هلبجاتنا یا بیست جوتمه جبو گلمه کردستان باشور رو همو گل کردستان ام بخیر به سرکتن به سری ده ام داخواست دکن که هلبجاتنا بیست جوتمه دنافبرا و کمی آرامی دا پیکوره و پشپرگا که دموکراتیک و دناف ابلهی دا او هلبجاتن بدای بوه داخواست ام سری اوه دوی داخواست ام اوه که کی جان پارتی دوی هلبجارتنه دا بسر دکوه بسر ناکوه کی جان زیده کرسیا دگره کی جان کم دگره مثلا کی جان پارتی چه خاص کرسی گرتن نه مثلا پاشیه هلبجارتنا بیستو جوتمه ده سیاست باشور کردستان باشور ده ده پارلمانو کردستان ده او هلوستا بگرتن نه گرتن او گله گرینگه گل کردستان باشور و هر چهار پارچه کردستان د سیاست کردستان ده ایرو داخواست دو آرمانج دکنه که او وینایه یعنی سیاست کرد دست هفته بگیره لی بلا ایرو نابر پارتی می کردستان ده و کم بین پشپرکا دموکراتیک رخنه هون ام نه برای رخنه تمر رخنه گرینز برای هون لی اگر هلبجارتن قدیه دنابر وان پارتی مده ده پارلمانو ده ام بین جبو گل کرد جبو مثلا نتوی جبو پرسکری که جواکی به هفته را بخوتن مثلا گرین که اوه دخواست مزی بانگا مزی اوه سیوی ایرو ل پروژلات ناوین ده شرکی گرینگ ده مشاندن نرابرا اسرائیل و حماس ده دست بکر ایرو شهر گشته هرمی لبنانیه همو دولت داغرگر evlehiye card لسر mesela Kürdistan dixunin. Dibêjin ki İsrail îro hêrişa Libranê kir, hinek dibe îro hêrişa me bike, sirahata me Türkiye wir dibêje. Bezeşkiyan zaten got ki, pezeşkiyan got ki, eger em yeketiya xwe pêk neynin, îro Azerbaycan, Kürdistan, Huzistan yan em bên vanê devletê xwe serbixwe ava bikin, de armanc em dikin ki em yeketiya xwe çêkin. Devlet Bahçeli zıgot em dixwazin yekutiya xwe çêkin. Li derva aştî, li hundirî em dixwazin aştî çêbikin. Baş e bira aştî çêbikin, em zî aştî dixwazin lê yekitiya İranê, yekitiya Türkiye, eger ser tunebûna gelê Kurd bese, ew ne yekitiye. Ew se sala bayî dişopînin zaten xettimîn. Eger ew yekitî, em bên daxwaza gelê Kurd, hebûna gelê Kurd, îro o destkeftiyê gelê Kurd, hir du statû Rojava û Başûrê Kurdistanê, ew yekî wayîz dikin hesabê xwe wayîz diparêzin qebûl dikin se ehleme seran serseran serçava başî ez vayî bêjim rast e evlahiya devlet ta Türkiye eger milletekî qedîm gelê Kurd qebûl nekese ew yekîtî çareser nabe